mafikirio ambaye nilikuja kugundua, ambaye yanakuumiza wewe kama mwanadamu. Mafikirio ambaye yanakufanya unateseka, unaumia, unaona vitu haviko sahihi, unaona wewe mwenyewe hauko sahihi, ambaye watu wengi siasikii yani wakiongelea. Siasikii wakipata kuidiscuss ama kuiongelea ili watu wapate kufunguka gisi wanavyokufikiria. Yani akili yabo gisi ilivyo, gisi wanaweza wakaondoa maumivu ambayo wanafikiria yalimo duniani. Ndio maana leo ndakuja kupatia mafikirio mafupi ambaye wewe unayafikiria pasipo kujua hayo mafikirio yako ndio ambayo yanatuma unapata kuumia. Ndio ambayo yanatuma unakumbwa na stress, unakumbwa na shida nyingi sana pasipo mwenyewe kuelewa. So bila kupoteza muda, mafikirio ya kwanza ambayo yanakufanya wewe unaumia ni ile ambayo unajiona wewe si mzuri. Unajiona wewe haufai. Unajiona wewe umuhimu wako haupo. Unajiona wewe katika dunia bila kuwa na pesa, bila kuwa na kitu fulani hauko mkamilifu. Na nitakupatia mfano kidogo ambaye itakuja kukubadilisha gisi unavyokufikiria, ambaye itakupatia akili kidogo kupata kujua gisi dunia ilivyo, kupata kuelewa zaidi kiundani zaidi. Kitu kimoja ambacho nilikuja kujifunza katika duniani, mafikirio yako ndio ambaye yanakuumiza. Yani hakunaga kitu ambacho kinakuumiza wewe kama mwanadamu kama mafikirio yako. Yani mafikirio gani ambayo mimi naongelea? Kwa sababu vitu vinatokea. Kwa mfano mtu alisema hapana, sitaki kukupa kazi. Kwa sababu yoyote ile tu akasema huyu mtu mimi simpi kazi. Sasa wewe kwa mafikirio yako mafupi ukasema alikatala kunipa kazi kwa sababu nilikuja katika interviewer sivali vizuri. Nilikuja hapa naonekana maskini. Nilikuja hapa siko freshi. Unaona mafikirio yako hii. Nilikuja hapa sionekane vizuri, sivali vizuri, siko sawa. Ama inawezekana tu anipendi. Inawezekana tu aliniona tu akaona sifai. Unaona? Hivi vyote sio ndivyo ambavyo vinatokea. Hapana. Hivi ni vitu ambavyo wewe kama binadamu umeviumba kupitia akili yako.